Hor Harmonija Grekokatolíckej parochiji Sviatých apostoloh Petra i Pavla i Ruského kulturnog centru ZOZ Nového Sadu pod dirigentsku paličku Vesni Kesić-Krsmanović po oceni predstavnikov protokolu Republičnog parlamenta z odličnim vyvodzenjom himni Republiki Srbiji i Bože pravdi vozveličal znakončenje ješenskого zašedanja parlamenta. Na zaveranju, jak i na otveranju zašedanja skupštini himnu še špiva drugi hor. Že by stej nahodi to bol práve Hor Harmonija, ostarala še Olena Papuga, narodna poslanica, a odchod horu do skupštiny finansoval Zavod za kulturu Vojvodjanských Rusnacoch. To perši hor z Nového Sadu, ktorý bol povolaný špivac u takej nahodi u Narodnej skupštini Republiky Srbiji. Posle uspišnoho nastupu u skupštinskej sali, členi Hora Harmonija mali nahodu upoznače i so značnýma mestami u skupštinskim budinku. Obišli skupštinsku biblioteku, diplomatični salon, sali u ktorých zašedaju skupštinski odbori. Nastup našoho horu na zaveranju skupštinskog zašedanja bol i nahoda za promociju našej nacionalnej zajednici i za kraći rozvarki členov horu so zdajednima poslanikami i podpredsjedateljami Skupštini Srbiji.